Laugh Alarm Season 2 bulawin tran na chuan sunno chu aron lang masabera tukver bula chuan loadingin high school an kal lai khuna jojo itlan lai te chu amit thla a chuan an lo lang uara office chunga chuan mi poimo hote chu lo thukhom to in scholarship an pek tur chung chang te chu an zoi hawa sunno pa ina asum da te chu zirlai ti thale mak sang tak tak nei te scholarship turata na ti chu an lo rel ruka ma se sunno chu lo tong chuak ve in chumi ai chuan zirlai zinga an chhun thil eina turpo nei lo le har sa jok deuh te hna pe ka that zoka arin thu chu alo soi ve a chukhom zinga pakhat chuanin sunno hna chuan iron the chuak tha khop mai ilo pui phian don ani hi a ipa in azir ti thadon box si chia kan ngei tu thlen phak lo thlengin iron ngei tu chuak hlol mai lom le ti in sunno chu afak ve luama thalak ho chuan tuma ma se an thala tu tur berin sunno ken tir tuma darthlang manga siam trophy moi taka pek don lai chuan sunno an alo ban mai lo awangin chhuata chuan ake ta chok maya sunno ke po chu atlak pha nge ni nurse office lama chuan sunno chu kalin alhiam chu ain kola chuti lai khuna tak chuan jojoi po chu nurse office a khanaron lut ve hlol mai sunno nen chuan anin hmuhlola anin mel reng bok reipo jojoi chu ding khomwang lavin nurse office rang chuna chuak le ngal deya a ep lain meter sombial chunga ama hmanga itu anom thu hi alaron thil zui sunno chu chuakin jojoi chu aron awa chulai hmuna chuan engeron ti ve azot jojoi chuanin lo changin an nurse mutura lo kalani thu chu asuya sunno chuanin heyanga a that le that lo te chu jojoi hna chuan azota jojoi chuanin a that thuina lo chang ve mai bok kalmai tuma jojoi ain herlai chuan sunno bok chuanin ani le nangma khai tha em tina zot le a jojoi chuanin a that le that lo lama lo chang lovin ka kaljok phot mayange tina changa akal san ta ni staff ho office a chuan jojoi chu aron lang le a an school record book atang chuan du go chen mun chu shiat hi lo tu me kani ansar chuanin engatan nge mo du go chen mun te chu shiat du reng renga tia zo chuan jojoi chuanin thil zo chian du lok kanaya ti na shila ma se ansar chuanin jojo chanchinila shemi alovem ni du go chu aboral de to alom ti na shila school campus a chuan jojo chu lo toy khomwangin alung chu a chelea a chan po du go a thi to ti a shiat na chuanin aden nat e mawangani heyanga chu anu ne na halloween be mekin apa chung chang chu akuta da top mai turin ashila lawyer office lama chuan kal ngalin apa chanchin te chu azodani heyanga pa gyang huil chu tol tha thu boya manin a om meka lawyer pa chuanin apa chu mu adu le du lo heyang hnena chuan azota ma se heyanga chuanin nakin lama akal le tur thule alawin ngai tu ave phot tur thu shilin lawyer office chu a chhuwa chan zui ngalani zana chuan jojoi le heyanga te pani chu thir sakora in dunin an leng kwal dun ta a anwa manti nan hlim tlang hle bok sunno chu building chunga tanga lo chuakin alung oil of mel viau boka an motor chu ama akhal chuak ngalin a driver po chu ngak lovina tlan san ta dai mai yok joy in lama chuan tlang phain yok joy in kong alo hong chia tia chuan kwa ngal chuta in chunga chuan lut felin sunno chuan chang thop chu an kang ve ngiala ma se eitla ka chuan chhuwa chuang hau lo thung rei tak an len chhuwa dun nuwa chuan jojoi chu heyanga chuanin a thla le thlapa Brian Zona haron lang vele a secretary hina chuan an best club tena press conference an nei khun tur darzat chu azota jojoi chu haron lang vele heyanga na a hnen a thil soite chu a hre chuak heyanga chuanin jojoi chu adu reng don thu hi shilin ama jojoi heroin ati anga ati ve kherangai lo thu in ashila chutia rilrunom zan lova aom lai chuan amut te lo chuakin khumtlang bo chona mutluta topa atuk zinga chuan gulmi chu hnungzang na tak chung hian apin dan chunga chuan aron luta jojoi bo chu gulmi thom churin kai harin chuara lekhabu anda chu la thurin a chuak le ngal vuta jojoi chuin a thianu monsoon hnena chuan Brian chonana text message alo thon chu a hmua ani na taka chuan jojoi chu ringing world antia artist pakhat chu alo ni vereng mai Brian Zona chuanin Laugh Alarm office alo ngai chan reng tur tho hi aron shil boka
thil kal dan vela tang chuan Brian chon a han ti chu du gua ni thein alang tran hle a an hmel an han khai khin pon za a somret pasir lai mai in alo in mil bok ani chu ba ka Brian chon na laf alama siam chan ni a zia dana po a hmangai le duruk deuh anei wanga a zia wang nia a soi wang ani sun no chu khuma hian tui takin alo mu hila amu hi lai chu yok joy chuan in hmel that ti hmel tak khiala thlir deuh bok press conference anei na hmun lam chu ron langin sun no le yok joy te pahnih po chu an ron kal ve a ma se building hmalama tang ni lovin a hnung lama tang chuan an lut a hlau zo kani a chan po media mi te hma a in pholan vak kha adu lo wangani chulai hmuna chuan jojoi po kha alo kal ve a in chung lama chuan kal chho tlang ngalin chulai hmuna chuan branchon anen chuan anin hmudun ta a sun no po chu in chunga chuan ron chho ve a Brian John ale jojoi te pani in bedun lai chu a hmua a en du hle bok Brian John a join jojoi hena chuan tuna hian engwanga in hmu chu du nge ni min han thil te le tina zota jojoi chuanin high school ka kal lai khanin developer khanin thil himin pe a ama chau chu van hnoi khwa vela om chun ani thu po ka soi to a chu wang chuan ama chu kalomomo po ani mai the ni chu ila she rengem nang hi dugua chu inimialem tina zota Brian John a chuanin thudang soin engpo chune se in humna pho chung chang kha engtin nge ni zel don tina zota jojoi chuanin ti top veka du to thu in a chang jojoi le sunno te pani chu anin hmule hlola sunno chuanin jojoi bana chuan kai lopin akal puita dora jojoi hena chuan in humna pho chung chang bok chu azot vele a o po areng thato khop mai alaf alarm su pho wanga re chuak theilo ta emni ti chu azota jojoi chuanin apoi ti thu chau chu asoi sunno chuanin engwai nge ngai damin dila hemi chung chang hi heyang ana shave emni tina zota tan in lampang chu aron langli a heyang a chuan tanin chunga tang mek apa tual tha thu boya wanga an man ta ka chu tlo alo tum meka apa nen chuan anin hmutangei bok ma se apa chu mi thatur dewa alo ngai kha a om dan le hoi her en reng chuan mi tha ani lavani ti chu hairwal ni lavina hriat sa veka apa chuan in nel omlem lo tak le ngei om mel tak chung si in heyanga chu alo nui deuh songa khati zong kha tun tumata na la falam season 2 episode 2 kan clear how te chu ania video tharnen in mule wat kan tum don nia chumi ma chuan chak chuak movie recap clear tu te lo hlimen lo hresel zelang cheu in zawai mang tha mut tui ni man nuam vek ole